Ing modulay ni makasaupya karing anak ang magaral para lalo deng alinang at apaunlad ing kasanayan da king pamanatindi king karelang babasan. Makapamiyaya mo rin ining kebalwan nung makanano dalang igrupo ring salitang Pandagyo king miyayaliwang kategorya. King katatawyan ning modulay ni pakikwanan mong akikilala la ring panlagyo king miyayaliwang kategorya. Asusulat la ring panlagyo king miyayaliwang kategorya. Makapamiyasalitang panlagyo kapaminatan da ring letrato. Ing panigaralan tamo king MTB yapin na ding miyayaliwang kategorya dareng salitang panlagyo. Maulaga na maging pamilyar ka karing miyayaliwang panlagyo bang antinsyan mo ing pamanaliwa dareni karing aliwang party ning pamangamano. Ing panlagyo malyari lang ikategorya king tao, bagay, lugar, animal, ampong pamikatagon. Dinan lang check deng panlagyo, ekis deng ali. Isulat siya king dulis ing sagot. Bilang 1 ing kung. Nanuya ing sagot. Uwa, gusto ka. Check yo. Bilang 2, gatas. Nung ingke kayong sagot, check yo, gusto kayo. Bilang 3, teterak. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Bilang 4, baka. Nung ingke kayong sagot, check yo, gusto kayo. Bilang 5, pasyente. Nung ingke kayong sagot, check yo, gusto kayo. Bilang 6, nurse. Nung ingke kayong sagot, check yo, gusto kayo. Bilang 7, may sugat. Nung ingke kayong sagot, siya, gusto kayo. Bilang 8, marinat. Nung ing sagot yo, siya, gusto kayo. Bilang 9, eskwela. Nung ingke kayong sagot, check yo, gusto kayo. Bilang 10, panulo. Nung ingke kayong sagot, check yo, gusto kayo. Basa niyo yung kwento, pansinan mula reng salitang masala pangasulat kabang babasan me yung kwento. Ing pamagat na ning kwento, ing nurse. Bunsuya ka ring 4 ami kakapatad iferly, di Mr. Roberto P. Cancio at Mrs. Rosalina S. Cancio din kayang pengari. Makatok ng la king Santo Tomas, Pampanga. Iferly, megumpisayang megaral king Santo Tomas Elementary School. Sinduna ing high school king Santo Tomas High School. Anak kya pa maburiyang mamyalong malating nurses. Mga bitsyang panulong maluto king sugat da ring kakyalong na. Mapanyaw pya naman karing kadupa ng anak amagkulangan king pamangan. Malinis siya king kayang pamikatawan, maburiya mo rin mamasyal king plaza iferly, kayabe ing kayang paboritong pusa. At balang Pasko naman, akit meng mamangang paborito ng bibingka. Bukod tangi ang anak karing keraklan, ulin king kayang masanting a ugali. Kilala de ring kalupa ng anak at ding mga tuwa. Ngeni, tasan mula rin miyayaliwang salita o amano na tsuking kwento. Ferly, Santo Tomas, Pampanga, Mr. Roberto P. Cancio,
Mrs. Rosalina S. Cancio, Santo Tomas Elementary School, Santo Tomas High School, Nurses, Panulong, Anak, Plaza, Pusa, Pamangan, Pasko. Ngeni lawen mo nung makananulang makakategorya ring salitang binasa mo. Lagyong tao. Nurse, Mr. Roberto P. Cancio, Mrs. Rosalina S. Cancio, Ferdy. Lagyong bage. Pamangan, Panulo, Bibingka. Lagyong lugar. Santo Tomas, Santo Tomas Elementary School. Lagyong animal, pusa. Lagyong kaganapan, Pasko. Dapat mong tandanan na ding panlagyo malyaring lang igrupo king 5 kategorya kalupananing halimbawa king babo. Basan mo la ring panlagyo king lalam, isulat mo la king kilob ning kawon king gustong kategoryada. No ka rin niya makakategorya ing ima. Nung ingkenaye king sagutyo king tao, gusto kayo. No ka rin niya makakategorya ni Dr. Jose Rizal. Nung kenaye king lagyong tao, gusto kayo. Isamban. No ka rin niya makakategorya ing pisamban. Nung kenaye king lagyong lugar, gusto kayo. Sukle. No ka rin niya makakategorya ing sukle. Nung kenaye king lagyong bage, gusto kayo. Kebaitan. No ka rin niya makakategorya ing kebaitan. Nung kenaye king pamikatagon, gusto kayo. No ka rin niya makakategorya ing papel. Nung kenaye king bage, gusto kayo. No ka rin niya makakategorya ing tigri. Nung kenaye king lagyong animal, gusto kayo. Kambing. No ka rin niya makakategorya ing kambing. Nung kenaye king lagyong animal, gusto kayo. Eskwela. Nung legeye king lagyong lugar, gusto kayo. Bayong banwa. Nung kenaye king pamikatagon, gusto kayo. Igrupo la ring tutuking litrato karing tutuking kategorya. Isulat siya ing lagyuda ring balang litrato king basket. Deng basket, yapin la ring lagyong tao, bage, lugar, animal, pamikatagon. Reng bage al kanatamo keng basket, yapin la ing hospital, Pasko, lamesa, aso, ingkong. No ka rin tayo ikana ing ospital. Uwa usto kayo ikana tayo keng lagyong lugar. O ing Pasko. No ka rin tayo ikategorya ing Pasko. Uwa isto ka ikana tayo keng pamikatagon. Ing lamesa. No ka rin niya kategorya ing lamesa. Nung ing sagutyo, kenaye keng bage, gusto kayo. Aso. No ka rin niya kategorya ing aso. Nung ing sagutyo, kenaye keng animal, gusto kayo. Ingkong. No ka rin niya makakategorya ing ingkong. Nung ing sagutyo, kenyang tao, gusto kayo. Lawen mo la ring tutuking litrato. Kilalanan la ring salitang panlagyo. Isulat king gulis nung panlagyo lang tao, bage, lugal, animal, o pamikatagon ring tutuki. Bilang 1. Lawen ning litrato. No ka rin niya makakategorya. Nung ingke kayong sagot, animal,
gusto kayo. Bilang 2, nanuya ing sagot. Nung ing sagot yu, panlagyo yang bage, gusto kayo. Bilang 3, nanuya ing sagot. Nung ing kayong sagot, lugal, gusto kayo. Bilang 4, nanuya ing sagot. Nung ing kayong sagot, panlagyo yang tao, gusto kayo. Bilang 5, nanuya ing sagot. Nung ing kayong sagot, pamikatagon, gusto kayo. Basa niya yung kwento at sagutan niya ing kutang king lalang. Ing pamagat na ning kwento, pamilya ng Ben. Reng pamilya ng Ben, lagi lang masaya, alimo man akit mipapate. Tutulang malugod king metong at metong. Maidig lang manese animal reng mipapamilya. Itatang ng Ben, maidig ya kareng manok. Ikoya na naman Ben, maidig ya kareng aso. Ing ima na naman, maidig yang mananam gule at miyayaliwang tanamang mamulaklak king kayang hardin. Pero adiwaya ilig iben, ing burina, panayang mamyalong king kayang computer. Meman akit lumwal king kayang kwarto para mipagkwento kareng pamilyana. Agyang miyaliwala ilig reng mipapamilya, tutulang mipapanintindi at mikakalugod. Dalang bayong banwo, agit muna lamang abe-abeng mamangan king lamesa. Nanula reng salitang panlagyo na abasa mo king kwento. Isulat mo la king gulis reng kekang sagot. Lagyong tao. Nung ting sagot mo, pamilya, Ben, tatang, kuya, ima, gusto kayo. Lagyong bage. Nung ding sagot mo, gule, tanaman, computer, lamesa, gusto kayo. Lagyong animal. Nung ding sagot mo, manok, aso, gusto kayo. Lagyong lugar. Nung ing sagot mo, hardin, kwarto, gusto kayo. Lagyong pamikatagon. Nung ing sagot yu, bayong banwa, gusto kayo. Dilugan la ring salitang kabilang king grupo at isulat siya ing palagyo na king gulis. Bilang 1, gatas, lapis, sa malamig, ana. Insano kareni ing kabilang king grupo. Uwa, gusto ka. Ana, nanuyang panlagyo i ana. Nung ing kayong sagot, tao, gusto kayo. Bilang 2, palengke, plaza, SM, kunew. Nanuya ing kabilang king grupo. Nung ing kayong sagot, kunew, gusto kayo. Nanuyang panlagyo ing kunew. Uwa, gusto ka. Lagyuyang animal. Bilang 3, salamin, ulunan, ulas, bayong banwa. Insano kareni ing kabilang king grupo. Uwa, gusto kayo. Bayong banwa. Nanuyang panlagyo ing bayong banwa. Uwa, lagyuyang pamikatagon. Bilang 4, mekaniko, radyo, electric fan, pasbut. Insano kareni ing kabilang king grupo. Uwa, gusto ka. Mekaniko. Nanuyang panlagyo ing mekaniko. Nung ing kayong sagot, tao,
gusto kayo. Bilang 5, kambing, pawu, tugak, imanan. Insano ka reni, kabilang king grupo. Nung ingke kayong sagot, imalan, gusto kayo. Nanuyang panlagyo ing imalan. Nung ing sagot yo, bage, gusto kayo. Nanuya ing panlagyo. Makananutalang igrupo reni king miyayaliwang kategorya. Ing panlagyo, metong yang salita o grupo dareng salitang tutukoy kareng tao, bage, lugar, animal, at pamikatagon. Malyari lang igrupo ring panlagyo king miyayaliwang kategorya. Kaluban ng tao, bage, lugar, animal, o pamikatagon. Halimbawa, dagyong tao, kapatid, nurse, doktor, binibining krus. Lagyong animal, aso, pusa, ubingan, kambing. Lagyong bage, lapis, baso, papel, malan. Lagyong lugar, Makabebe, Plaza, SM, Luneta. Lagyong pamikatagon, Kebaytan, Pasko, Piyesta. Bilugan niya ing letra ni gustong sagot karing balang kutang. Bilang 1, Inders tunayang masipag na anuya ing salitang makagulis. Inders tunayang masipag na anuya ing salitang makagulis. A. Tao, B. Animal, C. Bage, D. Lugar. Nung ingke kayong sagot, A. Tao, gusto kayo. Bilang 2, king hospital da pupunta ring taong masakit. Ing salitang hospital tutukoy king patlak. King hospital da pupunta ring taong masakit. Ing salitang hospital tutukoy king patlak. A. Animal, B. Tao, C. Lugar, D. Bage. Nung ingke kayong sagot, C. Lugar, gusto kayo. Bilang 3, nanuya panlagyo ing salitang makagulis king telatag. Ring tindadang mansanas king palengke manyamanda. Nanuya panlagyo ing salitang makagulis king telatag. Ring tindadang mansanas king palengke manyamanda. A. Tao, B. Lugar, C. Animal, D. Bage. Nung ingke kayong sagot, D. Bage, gusto kayo. Bilang 4, milaluya king katapang ing asong bayong menganak. Nanuya panlagyo ing salitang makagulis. Milaluya king katapang ing asong bayong menganak. Nanuya panlagyo ing salitang makagulis. A. Lugar, B. Bage, C. Tao, D. Animal. Nung ingke kayong sagot, D. Animal, gusto kayo. Bilang 5, atin kong bibye lapis kang ben, nanuya ing salitang makagulis. Atin kong bibye lapis kang ben, nanuya ing salitang makagulis. A. Tao, B. Lugar, C. Bage, D. Animal. Nung ingke kayong sagot, C. Bage, gusto kayo. Nanuya lagyo ing litrato. Isulat king papel nung imbalang metong panlagyo yang tao, lugar, bage, animal, o pamikatagon. Bilang 1, nanuyang panlagyo ing bilang 1. Nung ingke kayong sagot, bage, gusto kayo. Bilang 2, nanuyang panlagyo ing bilang 2. Nung ingke kayong sagot, lugal, gusto kayo.
Bilang 3. Nanuyang panlagyo ing bilang 3. Nung ingke kayong sagot, kami katagon, gusto kayo. Bilang 4. Nanuyang panlagyo. Nung ingke kayong sagot, tao, gusto kayo. Bilang 5. Nanuya ing sagot. Nung ingke kayong sagot, animal, gusto kayo. Hanggang mo, Kenny. Paalam!